मैम खुमजरी इम्पैक्ट न्यूज़ की मनहुन मैम तराम नौसरी इंडिया की तारा पांचब लोकसभा इलेक्शन मणिपुर को लाल एप्रिल 13 एप्रिल 16 लेपख्रे तोान तोान मिरेपसे तोान तोान पोलिटिकल पार्टी पीबम सेनदर फी सेमदर मिरेप थादोइबसिंग माई माई पार्टी की मिरेपसिंग कादब यादे है तोान तोान खोंजंग खोंथांग लौखली मरक्सदा याम अचौब LIM NDA की ओपोजिशन इंडिया ब्लॉक की पोलिटिकल पार्टी पुनसलगा से कॉन्फ्रेंस मणिपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पांथोई इंडिया ब्लॉक की मिरेप कांग्रेस की थादोब मणिपुर की इनर आउटर थादोब कांग्रेस की मिरेप माई पाना होनाबीना मणिपुर कनबंगनी मिरेप माई पाहलगती मणिपुर कनबंगनी हाँ की लेंगाक BJP लेंगाक है तारे NDA लेंगाक से थाजद्रे मांगनब नत्रगा मणिपुर नत्रगा स्टेट इंडिया से पुजाई चाहले है वाफम क्या प्रोपेगेंडा मैम तौरे मनोकान ओनली माई पालीब कांगबुसिंग माई पालबसिंग स्टेट से सेप तब गमीब्रा BJP कांग्रेस पोलिटिकल पार्टी माई पालीब खतदना सेप तब गम्ब्रा कैन winners only save the state have topic खरा नौ पैक न्यूज़ के स्टेट लेंशन बीरब से एक तंगना लेंशन बीरब से डॉक्टर KS RATANKUMAR ने हाँ की फॉर्मर मिनिस्टर जारतन महांग तराम नौसरी लेना अनी सुबह में लेंशन बिपा प्रदीप PHANJOUBAM एडिटर IRAP ने प्रदीप से तराम नौसरी विथ लाइमी BASANTA स्पोक्सपर्सन BJP ने BASANTA तराम नौसरी अहम से RATANKUMAR थमजगे मरोइना कांग्रेस की मैकेरी डेवलप की मैकेरी तोंगान तोंगान बा वाफम सिंग अदुम पुथोए आदि मरोइना मसिदैदा अखोइगी मणिपुर कंसी इंडिया कंसी है तारगदी कोई माई पाहंदब यादे है खोलाउतनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म से हजिक पाले लेंगाक लोइमक थुगाइबीरे खोंगाउनरे अनकॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स मैम चथरे तोगान तोगान इन्फोर्समेंट विंग सिंगसिनरकान मरा लेजदबसिंग इवन अखोगी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर फाजनबीबा मैम अखोगी इंडिया ब्लॉक की यासी CPI CPIM NCP शिवसेना INC AAP RSP लोई मैम सूरगा तौरप अचौब LIM NDA की पार्टनरशिप लेंगाक से पाइनब होनरपी अचौब खोंथान लेदना अचौब प्रोपेगेंडा है तारे कंसे है तारगदी अखोई कादब यादे तौदब यादे मणिपुर मियाम सिनजरे है खोलाव क्या थोकी लेंगाक हजिक पालिब लेंगाक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म नत्रगा तोगान तोगान लेनरीब चना कानून याम खोंगाउना तौरे है वाफम फोंदोकनिंग लेबीब्रा कमाय थमिनी ऐसे कनोने हजिक अखोई के वांगसिदको अनि थोंगना सुम नैनबे याइको अहामदा अखोई नेशनल पर्सपेक्टिव ता अमा अदुगा अखोई मणिपुर स्टेट पर्सपेक्टिव ता मणिपुर गी नेशनल पर्सपेक्टिव ता लाक्तंगे मणिपुर गी से हांगाई थमजागे मरमदी हंदकी इलेक्शन सी अखोई मैमना लोइन खंगरे चुमनगी अखोई मेयर इलेक्शन अमन नतेब अखोई ममांग अखोई इंडिया ने हेक मणिपुर हेक स्टेटहुड फंगपदगिना अखोई ngasi फाउबदा तौरिबा इलेक्शन जिदा ख्वाइदगी अखोइदा अखोई केनो ओइबा हाइतारे अखोई यामना किनिंगाई ओइबा याम कंसर्न ओइबा खुदिंगमकी प्रजा खुदिंगमक्तको नुपी अंगांग जन लोइमा मदुगी इमोशन जी यामना वांगबा सेंटिमेंट याम वांगबा द चुमनगी अखोई मेयर इलेक्शन सिना कारा कांदा अखोई गवर्नमेंट पाइगनी सरकार सेमगनी हाइबगी नतबा अखोई मणिपुर की अखोई भैग विधाता हाइब तारे मागी डेस्टिनी लेपकदोबा अदुगुंबा कैनो अमनेना हाइनिंगे एदे हंदकी इलेक्शन से को मरमदी से अखोई खुदिंगमकना एक्सपर्ट सिंगना इंटेलेक्चुअल सिंगना नैनबदसु अखोई मसी एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस अखोई मणिपुर से लेगद्रा लेरोइद्रा हाइबगी मधुगी अवाब मधुगी के थेंगनबसे मसिगी पेन मसिगी चाइना मैम मसिदा फाउब केनो मैम से सेंटिमेंट से लेबनी अदुना हंदक्ति अखोई मणिपुर कनबा हाइबसे मसिगी मैंडेट हाइब तारे को अमनी हाइना लौब बौबा कायदे हाइब वाफम जमाई थमजनिंगी अदुगा नेशनल पर्सपेक्टिव तम येंगगदि अखोई नेशनल पर्सपेक्टिव ता येंबजी हुजिक मरुइना अखोई सेंटर का अखोई स्टेट्स कगी अनीजी अखोई मुक्नबसे मसी याम कन्ना अखोई हेंगल अखोई इंडिया की दसु इंडिया की अखोई सेमक मेकिंग ऑफ इंडिया दा
ning tamba ki kanna hona 1935 ki atui constitution ki semak pa kholak pa madwai wa dagi atum naina raga labne akoi karamba akoi ki India ama akoi pami karamba akoi ki republic ama akoi oiba pami hai je matam du gi akoi ki forefathers sing hai tare constitutional framers sing akoi thamakar bane adu da line of thinking je ani ne balai je amana akoi ki strong oiba center ama leigada buni hai na akoi ki centralization ji da thajaba kangbu ma adigi atop kangbu mana akoi ki federal spirit da federalism da thajaba haiba ta aduna akoi ki India si semba matam da su akoi ki tongan ba akoi ningthau pan ba leibak sing si masi punthil akanda masi ki akoi ki federal structure si da yamna masi kanu se kai ba yadi haidana akoi na semba kanda ju even akoi Rahul Gandhi ji na ju he haiba do India is a union of states. It's a union of states mayam union ne ba in samna have da some federalism do adugi federal spirit to nga ka to bani as long as federal gi kanu se spirit sing nga igadi India will remain strong. India se kan gani have ne ba adu centers in akoi ge any country gi akoi na history nei na ba matam da su centralization gi port sina kan laksil ba matam da akoi ki breaking point me he la maram de resistance me ma thore maram di magi own culture gi magi own ko gi religion gi magi own language gi magi kainoma identity gi magi pride le jaba son of the soil gi kan leiba me am do central forces na nam khai na honor pu matam da magi identity ji mangi da for example same thing happening in India now even kanoda ko gi southern states in da recently MP khara digi MLA khara de haira pa hogre na ko akoi southern states akoi tongan ta ga dai di one language ge no du pusilo bum kam da su posem lay ba aduna madugi fight se sigi mami ta ba handigi ge no sida 2024 gi lok sabha election sida because laibo hojik BJP gi di akoi loin khange moi di yamna strong center ma laiba adura thaja aduna moi gi ideology je one nation one language one culture adun la ko na sumain thamjage yes adu boja da makhata na se da thamjaningi se hariba Manipur concept hare so India concept hare so national perspective yenga so state perspective yeng taraga so laingak si hoji Delhi the center da so India government BJP led government ni lai se state si so BJP led government lai bani na adu ki strong opponent na mo re congress ki kada bi ade ha ba kholau duni aduna BJP natraga ba emag ally na laingak le raga di state natraga India si yamna handharakani habi ge dugum thajabadu leibaduna akhoi gi party gi mi kadabiya de habi kholao oi leiri bane ba aduna maram mon kan da kadabiya de kholao ki tonga to an maral kayam si ri hai tare adu dani aina hajin si dan constitution je democracy secularism si hari ba India lengan pra BJP na thugai ra bra hai ba option adu di aina haidra su ko akhoi da any paper adagi keno da inari ba ngang ri ba mayam se loi ura ba ngata ne ko maram di hujik leiri si akoi gi secularism gi masi gi achoba threat ama leire maram di mayam na ngang na bu ni ko akoi loina una ba ngata ne ba maram di secularism the threat leire haibo si kai gi no haibo matam da magi akoi gi hindutva gi ideology ko madu gi port lai haina ngang na ba ai gi mon na ti ko mayam na haina ba port ni adu gi port ma akoi u fange adagi then akoi gi keno da democracy si akoi real democracy gi mahau le si masi gi flavors akoi lazy in spirit and kanoda koi action da deeds da ngak se hai taraga di koi ki democracy amada leibam thopa magi institutions sing se yam strong oi bam thoeba for example judiciary has ko then koi ki State Bank of India has na then koi ki autonomous oina leiriba koi ki intelligence agencies me ama CBI khangde enforcement directorate khangde adi sigi meam sing ji koi strong ohen ba moi jo autonomous ohen ba ji darkar ne ba adu hujikti madugi portsi the concern meam ama koi thore oi river oi the bribe se rather are they being used as the agents of the central government ko aduga adu question mayam ama adugi portu ne aduna yes basanta sidai thamjani adu wafam dani laise maroina asagi India kansi natraga Manipur kansi haragati laingak pari siki atopa mahut ama sinje habi sam mane hai tare ajikti mangdare habi wafam dani aduna hojik hari bazar tan thamdiri ba adagi tonga da India block ki oba masal kaya ma hai tare moina ju hari ba propaganda boy bi ay to sum me haina su lo baya mayam su adum paper da kai da haini habi ofum re na ED natraga to pa enforcement agency natraga intelligence agency mayam si khulai oina sinare habi sing be ofum da thok ta na te aduna musin number 1 point pd pa garangi India block ki po ofum lai si di
Indian constitution ji khonga na re democracy secularism huji bonsi hani ba the federal structure si kaithare habni sing mafam kayam thorpun na daida ta sen India lengang na BJP lengang na daida kadai phok da madugi wafam du react to godage natraga hari ba posing si mahoina public na so hai habe wafam le nam loi chu mabra hai wafam der kamai thami gi mi joda KK Lok Sabha mikhal si tara ni palak subune dak pangthok kadoi se yan han ba Lok Sabha mikhal lu dagi Soalnya tahu na mikhal gi matang da political party sing da ngang na khona bus namu 90s atai matam du da gi di 75 ta Janata Party government lai khamatung da punsan na ga khoi gi sason tong na ba gi alliance sem mi di sarkar lang na ba hau jing 90s di mathang mathang tong na kum tam si da adum soalnya ngang na ba debate tong na khona sa dum lai ada yeng du je khoi na mandate se peoples na kamai pi ge do ji khoi gi yambara tana haibi khiba peoples na kamai na khali haiba democracy ki matang da secularism matang da da akhoi dong gi mi yeng da gi ne tongan ba mne ba akhoi na Bharatiya Janata Party lingkhat ba tam da akhoi na commitment manga ta we peoples ta adui manung da yaw ban democracy ai che akhoi na democracy mayam na nu e congress na akhoi da topa communist na ga India democracy chatlaga leire haiba democracy se BJP na karamba democracy no pi do ja hangne ba akhoi da akhoi ni khome hana lai mi se democracy satti ba democracy asidi prajana willingly thokla ga ma gi apama mi to khanjaba ne ba the hana lai system se yeng bi state culture Manipur wa na ta da so gun culture nongwaina na ma thadan ba electronic voting machine na decide ta da ba ballot paper na decide ta da ba akhoi outer da yeng se ba ko selection ne ba ta wi sa da gi election da sum ba makhan gi democracy sin na ta ba prajana willingly vote thada ba democracy pi gi ha gi akhoi commitment manga da ma se ha pe ba adigi uji haibi ki ba secular do secularism hai bi Congress matam gi secularism da ma moi di appeasement policy ne ba Muslim thiem na bagi da makta akhoi gi maka da sapa matam da moi concession pi adu kana umba Christian amana Bethlehem da Prabhu Jisu khorum ge ba da Hindu amana Vrindavan da Navadip ta lai khorum ba chapta Sikkim bo kai thu de ba mamangi Congress government mayam duna BJP la kan da akhoi na adu poto hana akhoi party link khalak ba da gi India gi secularism hai je secular chat ba country ni ja dharma ga mari le da ba amadana khudong chaw bi ba amadana pi w yaru chamana ba taw adu na ga sagi debate si ga ho da hai gi ba khu gi BJP gi outlook si punna amata oina hai one nation one election ga je handa gi la ka do ba 18 Lok Sabha da BJP na 400 na ka ni me pa na ri sephologist me amna na ba da BJP mi ally na akhu gi mission na mane hujik taw ise 370 plus BJP ka ba aduga atopa ally pullaga NDA gi oina 400 plus amna si phangju phangni mamangi Manipur election da di kitang soi na khoi 40 du yaudi adu mandate no piri na si akhoi na uje basanta hajari ba tamor tan hai ba oren akhoi me amna ngai heta bi raga tamor PRADIP ki opponent tar ka do si ta ba mayam na su kana na su mi la le du adum let the people decide tawna doi ne ba adaina thamjari di hojik lai ba present trend se Lok Sabha election ne ba Bharat ki political psychologist me amna piri si 90% di NDA na soidana सरकार पाई खरनी हाई बने हुजी ओपन पोल खुद मुते यंग बियो बा अदु अतोपा मना कांग्रेस ना हुजी थादु इसे 211 खतने बा समगानी फुम दो लेबा पार्लियामेंट सिदा समगानी फुम दो द मी सनी मुक्तंग थादो कोसना सनी हुफुद्रानी थोय दरकार लेबा सासोन तौगेदी 272 तौगदवा मसिंग बो यौरो दे मोइन एलायंस हाइजे तसेंगना थमोय सेंगना तौनबा एलायंस ओइ तारगदी West Bengal की ममता बनर्जी दा मोइना टिकट पीबा खुपी जेंग बियोबा कांग्रेस की ओपोजिशन लीडर की जगह दा क्रिकेटर फाबा यूसुफ पठान को लेफ्सलिनेबा करिंबा मोइना थमोय सेंगना तौनबा एलायंस ओइ तारदी कैदोबो सैक्रिफाइस तौद्रिनो कांग्रेस ना नत्रगा ममता बनर्जी ना कोलकाता में कुश्ती दिल्ली में दोस्ती ना हाई दो मयामना कलतादा पगना दिल्ली दा खुद समनरगो दुदी कछु अर्थ थोएबा बीजेपी के सैक्रिफाइस जेंग बियोबा अखोगी कैंडिडेट मयाम पीदर तो महाराष्ट्र तौरीबा अदि बिहार तौरीबा मयाम से येंगोबा अदुना लाकदब ट्रेंस दि पीपल्स की मेडेज से कदाय लाकदे गदा सिगी आर्ट ऑफ पुनसिनबा एलायंस धर्म हाइबम लैनेबा आइगी पार्टीसना आइगी चबिन दो पार्टी तो हालग मंगम खाय मखाय सुम याहोन्ने हाय तारगदी मोइगी एलायंस मांगिनि बीजेपी मुद खिनेबा यारक्त्रगदी प्रजाना यादि हारगदी कांग्रेस पुगन होजिक येंगबिउ कांग्रेसना सामी 35 राजीव गांधी की मतमदा record thamgai record mabudu kanona Jawaharlal Nehru na ka ba vote ki record thuga kalmi ba 450 211 da ke de thado ine ba si moi tawje bu ki 4 ne ba BJP su phalak de hade ma gi phatta ba 4 phang ne ba public lep ka ne ba huji ai da basanta hai ba na da xyz na hai ya roi ba aduna bharat ki onu lei ba tarani 5 lok sabha da piri ba vote thada de opponent poll me amam su khoi media da ubi re dana sidai je piri da
400 plus car ne haibisidi media gi opinion poll psychologist ma people 90% of the people kanu da yawi ne ba aduna di aina thamjani wafam di laibo posi ideology gi kari kara gi kaimta natabda people na masam sana willingly thada ba vote ji Manipur da tawnar kani si tawu tamsida akhoi BJP na tawjakiba akhoi na soigiba natra akhoi na tawda afaba Congress su moi soigiba Congress tawmai adu yanga adugi mami su tar kane vote asumna sumbo jesanu aramdara arabo jesanu ba sin khatom khapani miyamna sidane am thami za pradip sidade wafam si yamna yam interesting oi ba haitare India block ki su makhoi oi ba wafam yam thoi sini Manipur ka si India kan si haitare di akhoi Congress to natraga akhoi alliance da vote pibi haibani aduna BJP nam ghai si haibani haitare malam di kaino da khoji usi lenga pari BJP center da su vote state da su paibdina adupu oja basanta ki claim da Congress ki oi ba natraga alliance India alliance si block si India block ki oi na di tawrai bising si sacrifice oi na amta tawna di ta se alliance amati oi de bra haiba khom de puthore adupu BJP ki di magi ga sagi sacrifice ki alliance dharma si am phajana pangthoi aduna masedi yengkan da lauri bising si India block ki lauri bising si ta se election ki oi banhan ba aduga ta sing ba khoi ki madu ki alliance dharma du di ngak ta ba mong da tawrabra adu BJP ki ta se oja basanta hari ba sacrifice to no even Manipur ki su after the BJP go mire thadok 3 NP to sogolaga mai partner mo ri ba khum chode adun maram kan da kan gadori posi BJP alliance ori team don India block si odori ba phone kamai thami ni choja si sira khoi ani gi mungna bisida ko amana atong lepaga amna khutpar lepaga to boi pot amsi ba u ba ai BJP hai kan sa khoi gi alliance thadoi ga Manipur thadoi ra dra ya ro hen thadoi ra hai posila kan sa atong lepa ne kitang am hai dare ana jaw le ne haduga Manipur na te notice ngati yeng se notice da Meghalaya da BJP representative leite later ha ta tigeram thagate Nagaland am thagate edi kanoda Rio par kanoda local party am support actually asom su Meghalaya support actually aduga Manipur su ama thado ma to ne ama si kari do bai thado no hai kan sta alliance pithoira ana yam kana close alliance ka have posu adu le jagre adra sir pa aina ujabda de khoi gi real politics ki posi am chang bai dar khoi chumna gi khoi gi idealistic politics da khoi yen na khona ta bida sina kanani yen to mo da sum unawi mo da na party ama na ta bida wa si lei ba de da khoi gi ani si khena sam ka ukup na yen de real politics ka idealistic politics khoi gi democracy hai kan sa khoi understand to kan sa khoi gi yana idealistic oiba liberal oiba mo ura kan da khan democracy to ka aduga real politics ki angle si ye kan sa sam khoi India gi yeng se India gi da khoi BJP so dum nam phu to wayam yaw Kashmir ma dan hairo ne Kashmir ta sa khoi gi democracy ai khoi na constitutional democracy ne khoi constitution da ha define to bosi ngagmin na si rule based order chamin na si havina rule based order se chat bosi am yaw so India so ngai ra ate hum so ar si gi si hajikan si ga kamai to ge da moina political studies is about so realism has ma yam kana hari especially in international relations ai chanapi su ganagi international relations is tamni hai to dei bani like pa min da khara handak se ka to hai dar realism is to ko gi John Mearsheimer ga hai se Ukraine da lan ta Ukraine independent lebani mana NATO yauge EU yauge da hai ya bum thoi hai na Russia ya tri ne ba ai na ta kana pusal NATO pusal ka no hari ne ba hai bi ya bri ya da hai kan sa Russia ni ya khoi gi interest ni national interest nam phu to re na si po sa khoi real politics hai so khoi gi ta sen liberal democracy ro mo dai ai le wa ne to ni to ya hai to ni ya da si ya di hai so mo re India mo to si khoi na han ga se da Bhutan da China lambe sajala pa haida doklam sa kan sa India territory so puna treva as India reaction diyo na sin real politics hai se si por la kan sa ga sai ga khoi democracy por ka se yam kana one level of them channel se khoi yam na khoi ji rule based order sam na si ka hai ba du ga nampu da tapai po sam lang nei ba la po si ha congress hai je si la ko nampu tapai po real politics po sam henjale hai po si ne sam ha kan bank accounting jan ba sai arun ke jor pha ba ka hai je si me se ki me am he u kan da henon me yaw na da khoi gi gan se da politics da su khoi na sam ha kan se da gan si popular orga chaki ba man rationally khoi khalla ga sina phai na khan mi na chaban da popular se de khoi gi quite a total dictator me am so popular kan se aha mai wave se chana Hitler ma sam su kan se ma am gi popular support chang ni ma yo report wa the sig po se khoi ki careful de ya ro khoi na democracy define to kan se su khoi na democracy har lo in lo re bot hada na ga bot hada kan se mi sin ko ai hum mi ge hai pot me se le ri si me am se khoi na kitang khoi gi liberal culture chang tra ga di democracy gi meaning yaw di hai se
liberal culture yaudredi idea kana sam ha kan sida adu e kamu sina idi bi halaga hat kan akoi hat ni hai Ka de ngam de be have do. mai anaka so haina mai haina kana ho si yawina as liberal vote ne hayar roiba but check lazy hen chekai hele leina lazy chekai hen da bi da kamai da udana contest ho si ge hai posin democracy khuna sam ha kan da akoi instinct yaudar ba aggression si kamai da supplement ho si supplement ra kan da akoi creative mong puthok si ge hai politics o mane ba amai da udana khoina haina kan sida khoi isari yaudar ba aggression ma'am si supplement ho kan sida akoi art and culture tholei ba for kan gi sanabai sports ki film tholei si asigi violence isa society yaudar violence si supplement kan tholei hairna politics rik ba to hun thopne ba khoi incident to sina khoi gi ngasai kitang raw into matang si urpa si poster na khoi aduga khoi gi leba kai ba kai do ka haiduna leba si karino haidu man define to kan sai haina khra leba si khoi congress define to leba to ka bjp define to leba si manari ba do aina save to leba si aina kandoi leba si hana haim sina khoi kan si constitutional the ile po kan ji haibni ar bjp haisna leba si redefine to ji haibni khoi kan si hana leba si lale hana ado mayam sum aina sum kitang cynically yeng kan sida mayam hai kan sida mathangi terms ready BJP tarogadi constitution wakha semdro ko porle hani constitution soire wa ngang sam to tar BJP kamu ngang tar si pose constitution si rewrite to ne hai possible ala hoina hai council lebak hai council hoina idea of India han ma haina ko idea of India hoi Sunil Khalani hoi iramiba idea of India dra natragana do we have another idea of India hani idea si aswele anu chendora hai pose lak pa jam fundamental debate hai tar si lakan sida we decide to hire the voter the individual voter the sea level decide to hun but sea level decide on dora not rana hui wave live the rhetoric man just on dora hai posisu yam chawn live na hui democracy mami yaur ba yaud ba say art yaur ba yaud ba ye kan sida liberal hai pos yaud the democracy meaning yaud is the hui han scholar man sam to hai le democracy hui liberal democracy not ragadi democracy is actually be dangerous ma khoi gi lebak si kai bada machi ta kan za manu na pa ta na mo la kan sa si liberal sa liberal cultures me out gadi si posam to itai na khoi na mo example epi kan Yugoslavia na lebam le rami hana ti zo na palamba ada mo si hana communist alaga pulap ga gi communist ki system sa one party system le rami ada democracy interest or se na khoi gi USSR tu ram sa democracy interest or kan lebak si tare pa thong kai rin ma thona na Serbia da da hoi yo Serbia to international politics yang jo da mai maram sa mayam nei da India ge mi kan da real politics tatraga liberal politics sing si ADA partner sanani bra natraga khoi gi BJP khoi gi India block ta ri bra so ai da India block ge propaganda mayam se le public na hai public ni yeng ba ji public ki mandate dai je mandate tu ka na ta sai gi real politics lak tar ga di forcefully ba darkar le iron hen na darkar le hai ta da maram kan public ne dum hari si ED gumba na ta tongana enforcement ni kurai wari si nei ha gi wafam se dum phogdo ne even electoral bonding scam scheme ding scam olak pa du mayam su le ya tare masi mayam se NDA le ngak ti tholak pani adu masi mayam se mayam na yengdari pore du kanana hena khangi bano adu ko tasing na sa real politics ka idealistic politics su lak matam da tasing tasing vote di phang bai phang da bai adu number gi ni hem du ni ka gi du ni da miyam da yeng mi ki tasing na miyam khali wakhalon do democracy ba sa da election da tasing na singa real mami du ta ga da hai ba phang da da mi ga mai si po si India ya achwa fall hai dare achwa khoi sa irang thoi ba mayam khoi sawni mayam si election da reflect to bai se to do mayam yaw ba khoi Manipur mo sa do ngai da yam to to de si po si Thailand Dharmila chara helnge da ada Manorama si kan da yang chao rangoni ada hek loi kan sidum aspa so to ko dum bot kare mai to na hazik dum chaptan tho be khoi ge sida lan thoi be iran thoi si mayam allegation sida kan ni BJP ni hairna ado haing to kan da votes ga khoi real siga situation on the ground si reflect over to bai votes si po si ek to do siam to India go ni am to ya si po si adana khoi kan si democracy si Western democracy gi liberal democracy gi kan si am sang ri khoi na democracy ano to pa India go thole ka hai maybe it's not democracy kan high postalize is da ne khoi na ground thoi sam ha kan khoi gi covid matam da mayam si ga to da loi na ma wana da chena da leba mai mai thalo chena re
vote reflect tawra ka ken reflect tawra deba ade demonetization to ka da queue lem na oro huma oro tan le ka Covid le thabu chamana sauna badi inari ma'am sauna badi me duga vote ken reflect tawra deba aduna khoi ni apna high aro se khoi ni se khoi na lebak di irang thoi si election ju reflect tawra kana ka tawra dai se aduga election sina lebak irang thoi si gi adu gi khudam la hai election sina mana adu gi pekhara mai adu gi exam la leba irang thoi si gi hai kan sa nat ta siam to yong man gi na khana chu or tabi ai se ora ga di adum mang sa hai sauna ba hai diam sauna ba khale khu electoral bond gi matang sa kamai to ne yam chawn scam am thole mi na before the hands over scam gi hai na resin na adu ga si gi scam si reflector election le reflector ko da manipur shuru ai ra khu yam leba wana re lu kya to yam le re hai si adu lu kya yam do kanan to no khon de dum am tha do ra adu manipur yo ne de khu gi parliamentary elections ya kan thoya ko leba na te khoi sira bo khoi sira aduna legai sing sira kari kam kan de election kari nu de election le hai ba hang mo kam ho yaw ri ko sida ba aduna si yam ten ro ai hai ta ra khoina judgment na chap chana sira gi kar kamai tholo ko hai ga